Ividiyo kantombazane le kade isherwa dragwa two men into a car, whatever, something like that. Ngibuka ama-comments bethi abantu hawu amadoda ayadlula athule awasizi. La madoda were on scene and obviously ayizwile language ekhulunywa lapho ukuthi these people are not South African. Sikhuluma la sesishamazwi sinikhuza and niyibiza ngo-certified jolofina sinomona angeke sinizwe ngathi kanjani sefune manje ke abantu benu benihudula lapha benidlisa cocaine kufe ugumede kufu umapholoba kufu uZulu ngenxa yakho kungalaleli cha bobhuti bami anothula nibheke phambili ngaze nifele umuntu ongafuni ukulalela ekhuzwa. Mina ngiyazi amadoda ngeke ngibone nje even endleleni sokuthi indoda iyabona ukuthi hayibo content yizwe sithi hayi mfowethu umyeke even kuthiwa kulamadoda wodwa uthola nje sithi hayi mfowethu hayi yekeni lento lapha ayizwili language ayidlulela ngibona ngisho I think bekuyiparallel elithwalela imthwalo la ibukela la ihambela ngoba mesikhuluma lana niyasithuka nisitshela ukuthi sinomona amadodenu aright so manje ke mesenihudula ke sefuneke ukukhulume futhi obhuti bethu nama owethu namadoda ethu kukhulume wona afe abulawiswa uwesikhotheni wentombazana ngeke nje angeke angifuthi uqamamanga enze kahle ayithulela abafana bayibhekela phambili banaka indaba zabo futhi liyanto liyaya enibonile lapha kuleya video imkhemezelo loyana iyeza isichotho siyeza futhi koba bhlungu kuthina sonke so nje ngeke mina ngathula nje ngoba ama comment ngathi nje never benze kahle bathula mekuthiwa these are Nigerians singena phi thina lapho eindawo beniza kwelinyizwe ngoba phela wena uma kodwa kwelinyizwe hayi